السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بالعدل قائما وللإيمان ناصرا وداعما، وللكفر محاربا وداحرا. فيه خبر الأولين ونبأ الآخرين وحكمة النبيين وهدايات المرسلين. فالحمد لمن أكرمنا به وجعلنا من حملته والمنضوين تحت لوائه، حمدا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. يا أيها الكتاب العزيز المبدك الأفنان، يا أيها الكلم العلي الشان، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. يا حسن أمن المسلمين، يا حسن أمن المسلمين وفخرهم، وخير ما نطقت به الشفتان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن. يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز في الفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أنزل الكتاب العظيم هداية للمتقين وزادا للمؤمنين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، قد أيده الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم، وجعله مهيمنًا على سائر الكتب، وأتى فيه بما يدهش الألباب ويثير العجب، فبلغه للخلق ونشر به العدل والسلام وأعلام الوئام بين الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي الحديث:
ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم أو قالوا له: لما ضحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Wasting hasanglit iban pamuji fatha suci Allah serta salawat iban salam panabi pilihan kakasih singkitan yukatan jungjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labayna imanga kasahabatan niya iban sin ahli keluarga niya. Ummat al-Islam, kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan pagmabuga kan niya serta ayaw kamu magrida mikimatay buat malingkad ikiaunan niyo halikusan atawakan hajumlahan kamu sin agama Islam sabab amunayan imparunto sa lagbo-lagbo mahasil sin tiap-tiap beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga ummat al-Islam, indain ha mga salingkat-tingkat, kakawaan sin beriman, pamintangan, atawakan patumtum, mamulan sangikan niya, hasupaya kumusok yung pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in Quran mahamul niya. Sababing Quran wayroon din ha mga parkala sibuk daing kiaunan niya manahot sibuk daing kiaunan niya maaslag sibuk daing kiaunan niya halal atawakan haram parkala papag dunya, labi awlana parkala, tungod papag akhirah, buat malingkan ingkatan yaon. Kaya lulukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sing Quran niya mahamul niya. Sa kaula-ula piyasin sa parati ing Quran mahamul niya, in katibuukan niya, atawakan in tiap-tiap surah halauman niya, tiap-tiap ayatan syabut sin Allah Ta'ala halawm sin Quran mahamulya, undang-undang paduman bang ibadat manusia guide hinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agarun niya sadyain undang-undang yaun, agarun niya sadyain guide biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumayaw in kabuhi niya dunya, dumayaw in kabuhi niya akhirah, serta dumayaw in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rin hasabab yadto, kumawa kita niyo maniyo patumtum, din ha mga sura, ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm sing Quran niya mahamulya, hasupaya mahinang guide sing kita niyo. Kumusugam man yung pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Surah Al-Kawthar. Dain ha mga sa hawpo surah, syabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Sumagawa bang sadya kay ngatan simmano siya in kalagbuan sin surah ini. In mga patumtum biyutang sin Allah ta'ala halom sin surah ini. Mamarahina pamano siya. In kumusog iman tumutog in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rin hasabab yadto kumawa kita nyo pamintangan. Amin biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin surah ini. Hari na to pamasapot in ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasapot hi Dr. Wahba Az-Zuhaili ha kitab ni At-Tafsirul Munir. In khulasa sabab kapaturun sin suratul Kawthar pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulang labi hakaptangan nasabot ha kitab at tafsirul munir. Hawak tumanlong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinjala sin mga sila musyriku Quraish hamasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusta nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piagangan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasampay sinamu intiya akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sambilim mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piananam kasigpitan sin mga sila musyrik hamasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban hawak tumaan nawafat in mga anak kausugan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long sin mga musyrik in Muhammad wayroon na long niya panubo niya. Nabukto na yung panubo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon na long niya karawan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa wablong niya sin wayroon na panubo niya. Amuin kapag warisan niya. Duma sin risala biya sin diarani atawakan piya pasampay niya biha. Sarut at yali sin mga musyrikun. In Muhammad, iban sin mga kasahabatan niya, wayroon na kusog nila. Mahina na sila, wayroon na daraugan nila, piyasaran na sila, sintuhan nila. Narin ha sa wabiyad to, pianaug sin Allah subhanahu wa ta'ala. In suratul Kawthar pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna-muna pagpapuyag pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa pamaytai pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban pa mga sila musyrikun. Bunnal tuod. In tatabangan. Iban in kusog sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masi-masi. In tatabangan sin Allah Ta'ala masi-masi yaon doon kanya. Sarta in panggura-gura sin mga musyrikun. In pangutyo-ngutyo nila pa Nabi Muhammad. Habasa. Nawafat na yung mga anak niya kausugan, mabugto na yung karayawan sin Nabi Muhammad, in yadturi dayadto makahina pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sagaman, in katan mabungsi, in katan marugal pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yadto imbugto din hakatan karayawan. Yagnaan sin Allah Ta'ala, inna a'tayna kal-kawthar. Long sin mga kaulamaan, halaw man sin suratul Kawthar, awon upat pangadjiad. Lawan sin upat sifat sin mga sila musyrikun, munafikun, amuin syabot sin Allah Ta'ala ha suratul Ma'un, nakauna din ha suratul Kawthar. Sartain upat ini, patumtum sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi awla na paipon sin Allah Ta'ala, ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal-kawthar. Yagnaan sin Allah Ta'ala in ayatan niya, kulang labi hama na sin ayatan, iban bunnal tuod, ya Muhammad. Yarihilan na mukaw sin karayawan sa taog-taog. Long sin mga kaulamaan in pagbahas sa Al-Kawthar,
Nasabot hi Imam Qurtubi hakitab niya at-tafsir, niabot in panafsir isim mga kaulamaan, papagnanan pagtawagon al-Kautsar hangko tagun. Aunding kanila imiyan impagbahasahun al-Kautsar, amo na impagnabi, iban sing Quran, mahamul hiyang lasin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long singkebanan amo na longin agama Islam. Long singkebanan amo na in sasabutan sa taas-taas pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta long singkebanan amo na in kalima syahada in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Long singkebanan kaulaman hambuk siya hawb kupong dirihilan sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta long singkeban ng kaulaman, hambuk siya long niya suba. Dihil sin Allah Ta'ala, halong sin surga niya adlaw mahuli. Hadith nasabot ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Hangkaminsan long niya nakalipat in Rasul sallallahu alaihi wasallam hangka sa saat. Ahadun man nakalipat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tagha siya nakawati, timungayin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta, iwan sim pagpangasubo, sim mga kasahabatan niya kanya. Ya Rasulullah, lima dahik. Sabab hawakto, nakawatiin Rasul sallallahu alaihi wasallam, timunga siya din nakatukan niya sa saat, yuyumin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag kita sim mga kasahabatan niya, suko nila in Rasulullah, ya Rasulullah, unin sabab may takaulong niya yuyum ya Rasulullah. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu unsilat alayya anifan surah, sabab long niya hindoon sa yaon amin wakto nakalipat ako, aun wahi surah piyan auksin Allah Ta'ala, amo na imbiyas sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in suratul Kautsar sambil pahinat usan niya. Ang pananga subuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atatruna mal Kautsar, uno kay ngatan nyo kabangunin pagtawagon al-Kautsar, long sin mga kasahabatan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala iban sin Rasul niya illa bimakaingan. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Impagtawagon long niya al-Kautsar, hambok siya suba. Halong sin surga sin Allah Ta'ala. Dirihilan ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarutalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in suba ini, naay po siya sin sa taod-taod karayawan. Ang palong niya adlaw mahuli, taridu alaihi ummati, magbaan-baan in ummat ko maumpasuba yaon karna, sumawk sila sin karayawan, amoy niya undun halong sin suba yaon. Aniyatuhu adadul kawakib, intaud sin sasawk atawakan sin baso, sin lulunan usalun, sin ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipagsawk tila sin karayawan halom sin suba yaon, imbilangan nyalaw niya biasin taud bito. Sumagawaon ki adjayban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukhtalajul abdu minhum. Magbaan-baan na yung ummat ko, sumawk pa suba yaon. Sumagawaon din hakiban ng kanila, tangsuon sin malaikat, larotun sin malaikat, butyagon palayoon din hasuba yaon. Sambil mamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi innahu min ummati, ya Tuhan ko munnal tuod, imma nga sila yadto rin ha mga ummat ko. Pagsakali ang karungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamissarakan niya, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Ya Rasulullah, imma nga ummat mo yadto, atawa kaning mga manusya yadto, wa mo sadya kay ngatan, hawakto sin nawafat kaw, bang uno ing kakahinang nila. Ing kamatauran din kan nila, limayo na din ha pamando mo, kaya lupahan na impiyasampay mo din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kautsar, hambok suba, halam sin surga sin Allah ta'ala. Inna a'tainaka al-Kautsar. Bunal to dia Muhammad, karihilan nam kaw sin sa taod-taod karayawan. Narin ha sabab yato, in panagnan ayatan ini, patumtum sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad, ya Muhammad,
Doon man karihilan na mo kausin sa taot-taot karayawan, natumtuma in karam in patiburasin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Rina sabab yat tubang mo kay ngatanin Allah ta'ala, nakalando in patimuran niya, intandaan niya tilan na kausin sa taot-taot karayawan, nauna in ginhawabaran mo, mabilang kau din mga sila tao patimura, tao makaram. Sariti, uno-uno na in kialog harakay mo sin Allah ta'ala, din naman haingat atawakan pangalta, ando kaylo ayaw mo pagmaikutan. Lawad ini, inkaptangan ini, sin sifat, sin mga sila musyrikun, munafikun, amin syakot sin Allah Ta'ala, suratul Ma'un, yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Inkiaunan nila, amuin pagduyon nila in mga anak ilo. Bangaon mga pusaka, alta kiyabiin sin maasin mga anak ilo yaon, ando kaylo anyayahon nila, di nila ipagduhal, di nila pagpasampay. Di pa mamarahi dito, di nila minsan kahinduan in anak asawa nila, labi awla na in kinhawabaran nila, bang sila labi-labihan, in hatihon nila, in mga kampong kaluwarga nila, saruta dihilan nila, sin uno-uno na karayawan, yarihilkan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Layo kaw rin hasifat amuin kaikon. Sabab long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum yutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Kulang labi hama na ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tudlong niya mag-angan-angan. Ayaw tudlong niya mag-angan-angan ibot. Amuin mga sila pagpiyag maikot nila. In uno-uno na indirilan kan nila sin Allah Ta'ala. Din ha mga karayawat. Bahasa mo na yatto in labi marayaw kan nila. Sumagawalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na yattulong niya in salak-ulak tagian madawhat nila. Sabab mayta. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Haadlaw mahuli in arta piyag maikot nila yaon. Hinangunda yaong biasin sa parati lubid. Ipanglibot sin Allah subhanahu wa ta'ala pamano siya. Amuin piyag ikot niya in alta niya. Hinangun yato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipaminjalakan niya. Sarta in sangi na taong ikutan atawakan kuripo. Din ha mga jumlahan, sin mga sila tao kuripot, amo hindi niya nakagausan magsadakka, di niya nakagausan maraak in ahli niya, mga but pa mga sila tao barhajat, humatis in kahalan nila, sumagawa sambil inam in partala, piyawajib sin Allah Ta'ala doon kan nila, ipagmaikot nila. Di nila hitukban. Sabab sintanda sin kaikot nila. Sabab intiyatali nila, long niya mawuga sila kahilangan in alta nila. Mahunit maglagsin, mahunit maglag-usaha, may tako sa blong niya, sa bulak sa dyan alta. Natumtuma in banda sil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari na kau makagaus magsadakka, sa adapon sambil in partala, piyawajib sin Allah Ta'ala, tayo mo piya na sin zakat, inyaon bukun na hak mo, bukun na hak sin alta mo, aun natagdapo kanya, piyutang sadya sin Allah Ta'ala, tunalam sin alta mo. Subay mo yaon tunay yun, hidihil pa mga sila, tao barhajat, pawalo ang insinip, syapot sin Allah Ta'ala, alam sin Quran niya, mahamulya. Nabang sopa, mainyat, turi mo mahinang, insambil impiyawajib sin Allah Ta'ala biya na sin zakat. Hasabab sin kaikot mo, di mo nakagausan mapagwa. Natumtumain bayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, falam yuaddi zakatahu, muthila lahu maluhu syuja'an naqra, yutawwakuhu aw lahu zabibatan, yutawwakuhu yawmal qiyamah, يأخذ بلهزمتيه يعني بشدكيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله إلى آخر الآية. Kulang labi hamakna sin hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyolong niya ing kyarihilan kyarijikian sin Allah Ta'ala pangarta immawlilong niya wala niya tiyunay in zakat sin pangalta niya. Tihapok niya sadya inhak sin mano siya tuun halta niya. Nauno in jumatukan niya long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw mawli in alta niya un papanjariun sin Allah Ta'ala hambuk has takulang. Sujaan akra long sin mga kaulamaan yanan siya long ni akra sabab long niya in has yaun tipon sin Allah Ta'ala in katan kalasun-lasunan hababaw sin uli. Ivan sin tangil niya mahaba. Unin hinangon sin hasya un pamano siya yaw namin tagtapo sin alta. Tunghabon siya, kaunin siya sin hasya. Insa kaula-ula, in katan lasun yaw natitipon hao sin hasya un isok lumaon pagaran niya. Subhanallah. Ang pamamuin hasya un. Anaman. Ako na inin alta. Anakanzo. Ako na inin alta mo, piyagtuyuan mo, tipon mo sadya. Sumagawalong niya, piyag maikot mo. Sambil impya wajib sin Allah Ta'ala, wala mo tuyulay. Nahaadlaw inilong sin amuin hasyaun. Na naman na yung kapinjalaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil piyasandong sin Allah Ta'ala. Indin ha mga tingian pa'y sabdagpos paminjalai. Sin Allah Ta'ala pamano siya aadlaw mahuli. Amuin piyag maikot nin alta niya long sin Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Nung sin Allah Ta'ala kulang labi hamakna sin ayatan niya. Ivan na muin mga sila, tipon nila sa dyan alta nila, nagtipon sa dyan sin pangalta nila, sin bulawan, sin pilak nila, di sila minsan makagausmag na pagkahadan sin Allah. Ando kaylo yaw nila nakikitain madrasa, parhajat, yaw nila nakikitain kakulang kapos sin masjid, yaw nila nakikitain taytayan lubo. Minsan aun gaus nila hasabag sin kaykot nila, di nila makawamag sa dakka. Sa tipon nila sa alta nila, natumtumain mga mano sa inilong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, in mga mano siya yan, ando, dihilitod sila kakuyakan. Pakuyagatod lang din mga mano siya yan. Uning kakuyakan pagpahasaon sin Allah Ta'ala, amunalong niya in siksa sa ulul-ulul, siksa sa pangsan-pangsan, madawhat nila haadlaw mahuli. Yadin yung kasiksaan, madawhat nila hadlaw mahuli. Law sin Allah Ta'ala, yawma yuhma alayha fi nari jahannam. Hadlaw mahuli amuin alta niya to piyag maikot niya. Sung dayat to pasukun sin Allah Ta'ala, halong sila pinarka jahannam. Bang masuk na in alta niya yaon, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Hipanunugkan niya, hipamilin sa hakatuk-tuk-tuk-tukan nila, hakatay-kut-taykuran nila, hakakitkiran nila, ampa sila pamungan. Hada ma kanaztum li anfusikum. Amo na ini in altatipon niyo sa jahakin ho baran niyo. Na adlaw ini faduku ma kuntum taknizun. Na naman niyo in alta amo in tipon. Din hasabab yato mga bariman. Ayaw tuod kita niyo magrida. In makalamod kita niyo pinjalaon sin Allah Ta'ala. Adlaw mauli hasabab sadya sin pagtipon sin alta. Amun, hipagmaikot na to. Minsan ang kingatan na to mga tao barhajat, ando di na to minsan masuot. Ayaw na intaw dugain. Walaw po nin aso kampung na to, kaluwarga na to. Ando, subay na to, hati-hati huling kahalad nila. Hari na sila, maluman na sila mga butkato, ando kita nyo insubukan nila. Di na to makawabakato tayo. Narin na sa babiyat to, bang inmano siya, liyapas niya ingkin hawabaran niya, dinasangingi sifat ini,
Long sinallahu ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Iman hisiyo-siyo, inna salamat, yung ginhawabaran niya. Din nakaikot, tantutuod sila na yadto in nagparuntungan sa lagbo-lagbo, ahadarat sin Allah Ta'ala. Panagnaan patumtum, siyapot sin Allah Ta'ala, suratul Kawthar. Suway inmano siya, makalayo siya din hasipat kayo. Hikarwa lang sin Allah Ta'ala, bang mo kay ngatan na karihilang kausin sa taot-taot karayawan sin Allah Ta'ala, ando tunaya in pagsarang sukul, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Insa lagko-lagko, tupungan hinang sin Allah ta'ala, pagsarang sukul sin mano siya fa Allah ta'ala, amo na insuan sin ayat ang pasal. Palindo ka in pagsambahayang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan sifat sin mga sila musyrikun, alladhina hum an salatihim sahun. Ang mga sila, pahil-pahil nila sa diyang pagsambahayang nila. Tinggalan nila, atawag ang timitinggal ha pagsambahayang. Nayaw ko sumingod ha mga sila yadto. In ikaw suway mo palindugon in pagsambahayang. Mabilang yadto pagsarang sukul mo dakula, inang tupungan sin Allah Ta'ala. Maparagbus mo. So bang nato kita-kitaon, hataod karayawan dihil sin Allah Ta'ala, di mamarahi. Minsan pati punong na to, inkatan ang ta na to, ipag napaka na to hadan sin Allah. Ang pamuyano na mo na inimay ng tanda sin pagsarang sukul ko pa Allah Ta'ala, di yad ko kabayaran. Intandaan niya imiyan in Nabi Dawud alayhi salatu wassalam, Ilahi, law anna li kulli sya'ratin minni lisanayni, yusabbihanika al-layla wan-nahar, ma qadaytu ni'matan min ni'amik. Iya Tuhan kulong niya long sin Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Bang sadyalong niya inkiaunan sin tiap-tiap bahibo ko, sin tiap-tiap puhok ko, papanjarihan mulong niya dua simut, dua dila. Hakar na sadyalong niya magsarang sukul kay mo, mamudsi kay mo, hadong miman sin adlaw, ibot sa pahan ko, di iyat tulong niya makainihan atawakan makajarihan, nakatunay na ako sin pagsarang sukul sa lagbo-lagbo kay mo. Sumagawa hatanda ulong sin Allah Ta'ala. Yan insambahayang siyapot sin Allah Ta'ala. Bang mupalindo ko nin sambahayang mabilang in ikaw nakapagsarang sukul dakula po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tumtumuntayin sambahayang amunin panagnaan bistahon tingatan sundutan yung kata. Panagnaan bistahon sin Allah Ta'ala hamano siya. Nabang makapas, dumayaw, makalaway, ingkarayawan sinasambahayang niya, ang panarito sa mabista, palawayon sin Allah Ta'ala, ingkaiban ang kakahinang niya marayang. As-sala imaduddin, faman akamaha fakad akamaddin, waman tarakaha fakad hadamaddin, insambahayang tumtumahag sin agama, bang mo giyaus pirindog dun hagin hawabaran mo, tanto tuod nagparuntungan na kausapag mayta, napalindog mo in agama, piyagtuyuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sin mga kasahabatan niya. Sa bang isab kaw timinggal sin pagsambahayang, tanto tuod ikaw rin sabing mano siya tunggal na kagaus, liyubo mo in agama, piyagluktuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa butong taman tiyo, indin ha mga tanda, maiyan mo, kay masin Allah Ta'ala insambahayang. Long sin Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bunal to din sambahayang, makabakdang siya din hinang mali, ibang mungkar. Sari di, bang inkiaunan sing kinhawabaran mo, di mo nakagausan uminang maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabilangyat to tanda, sintay masin Allah Ta'ala yung pagsambahayang. Sabab ang pagkakitaan takimanan mano siya. Nagsasambayang sumagawa kakitaan mo pagwa sa tiyarin na masjid. Yato naghinang maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtumaing kabayaan sin Allah ta'ala. Akimis sala palindugan ng sambahayan. Wala imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala paragpusan ng sambahayan. Iniyan sin Allah ta'ala halong sin Quran mahamulya. Akimis sala lang sin mga kaulamaan,
in kalima akim aun lima makna niya subay masampurna in lima makna ini hasupaya masampurna in pagsambahayang sinambok manusia. Amun along niya al-ityanu bisyay ala ahsani wa atammi wa afdali as-sura fi adh-dhahir wal batin. Siya nalong niya in pagparagbos sa hambok parkala. Hasa cukup na pagparagbos. Hasampurna pagparagbos. Hasa afdal na pagparagbos. Sibu dalong niya parkala dhahir iban batin. Palkara dhahir bangkaw magparagbos magpalindog sa sambahayang hatihon mo na ingkatan karukun-rukunan niya ingkatan kasurut-surutan niya ingkatan mga wajibat iwan sin kasunat-sunatan tumaallok pa sambahayang bang munahin ang naingkatan adto tumtuma na sampurna muna inhangto nga sin sambahayang sabab may tayong parkala yatto parkala dhahir Aum pakabayaan sin Allah Ta'ala perkala batin. Amunin syaput sin Allah Ta'ala. Kad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nagparuntungan na yung mga sila beriman. May taya Allah ya Rab. Sabab long niya apabila sila magpalindog sin sambahayang yaunin pangatayan nila nahipo sin khusyuk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga kaulamaan in pagtawag al-khusyuk at tadallul fil qalb wal khawf min Allah subhanahu wa ta'ala sa kaula-ula pagpatikupo simbigi jantong mo iban sin pagmamuga mo purna pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumuno patumtum sin Allah ta'ala ha suratul Kautsar amin syabut niya fasalli li rabbik. Sa kaula-ula ya Muhammad pangkaw magparagpos na sinamal ibadat tumtuma subay siya magto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Intutsuhan niya subay li rabbik wayroon dugaing subay sadya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang biyat to intiya tali mo makalayo ka din hasikat riya pagpakita kita. Amo na inlawan in patumtum inilawan sin sifat sin mga sila musyrikun. Syaput sin Allah Ta'ala ha suratul Ma'un. Alladhina hum yura'un. Iba namuin mga sila masud magpakita kita. Long sin mga kaulamaan. Sari di subay mahulog. In pagparagbos mo sin pag-ibadat mo. Halong sin ka-ikhlas. Biya din in pagtawag ng ikhlas. Long sin mga kaulamaan. Walladhi ya'mal wa la yuhibbu an yahmadahu an-nas. Aw man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. In pagtawag ng niya tao mukhlis, siya na amuin, masub siya magparagpos sin amal ibadat, sumagawa mahukaw mabungsi siya, bantuhon sin mano siya. Bantuhon sin mano siya in amal ibadat niya. Sari di, in amal ibadat niya, yahangla niya sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan long niya man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Amo in pagtawag ng tao mukhlis. Amo in apabila siya maghinang karayawan. Bang biyadiin in pagtapok niya sin hinang niya atawakan kakahinang niya kangian. Biyat turay sabing kabayaan niya. Ikatapok niya in katan sin kakahinang niya karayawan. Di niya hipagpang-story, di niya hipagpanusoy. Labiyawlan niya di niya pagpanumboy pamano siya. Mura-murahan, amuyat in din ha mga sahaw-haw patumtum. Syabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alaw sin suratul Kautsar wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. آمين يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا واهدنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعاءنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا، وادخلنا الجنة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.